Alcoa attoviu cu ministru Calenda, sighi s'afficu de su governo a supe sa dibatta Alcoa. A Riseru in Casteddu, su ministru de Crescimento Econòmicu Calenda at attopiadu a is organizzazioni sindacali nazionali de su logu. In unu comunicadu s'imprenta de sa firma Cisla si ligit chi in Italia ha cominciato s'averiguada dei datus de bilanzio de sa sociedade chi s'at a cumprì in 400 chilompinti. Su ministru Calenda ha declarau in s'ora de s'attoviu chi funt lompias atras a mostras de interessu in prusu de siderallois de chi immoi funt averiguendi confianza e capacidade industriali e finanziaria. Noas a is traballadores imperaus. Noas positivas in sa dibatta des traballadores impreaus, che in su sulcis funt unus 80 pertenint a una forma de traballo, nasce in su 2010 de un accordio inter Statu, regioni e parti socialis cun s'intentu de furriare produttivus is traballadores bogaus de su mundu de su traballo e chi gosant dei leviatori socialis a sa de derogas. Sa noa positiva è chi sa mesura presentata in Consiglio regionale dei onorevolis Cocco, Sabattinu, Collu, Comandini, Pinna e Piscedda per tocca dei mudongius de bilanzio post esercizio finanziario 2016 e de su bilanzio post su 2016-2018 e dant approvau in Consiglio regionali. Poi traballadores in impreu antipostu 1 milioni de euro e is resursas da santa imperai posi chi fainas in mesi de gennaio, friargio e marzo de su 2017. Sanidade che escia de dializzaus de su sulcis, che escia po parti des pazientes de su reparto dialisi de s'ospitale Sirai de Carbonia, chi ponegi de su friu su meda ant renunziau a sa dialisi. Sa che escia un'ispecie de ammutinada e deppia su fatto de essersi guastaus in prantu po callentai, e pazientes funt istetius obrigaus a parrai po 4 o 5 ora chi dura sa terapia d'ogna dì in su friu umanu de s'ospitali. Posindi bogai su friu dializzaus in is ultima disi saiant pigau de domu, mantas e coscinu termicus, fina saccando su meri de mercuris is pazientes de sa dialisi e de notti ant refudau de si collegai ai macchinarius. A Riseru doat istà un attoviu in sa seu ASL de Via Dalmazia intre una delegazione de nefropatticus e sa dirigenzia ASL 7. Un attoviu positivu chi ha posto sa struttura sanitaria ante s'obbligo de bogai soluzioni si può resolvi all'estu su problema. Igresias e posina in pari. Estoia i 5 di Americedu in su Palazzo Civico de Igresias a su sindico de sa zittadi s'attopiat con su de posina Andria Cecellero. Sa visita lompiti in occasioni de sa festo de Santa Barbara, amparadora dei minerisi. Posina puru, difatti, est una zittadi plena de minas, ca in cui incomincia su cammino de 52 minas de su Pasubio. E in nui 70, su mese capudanni passau, sa cerimonia in ricordo dei soldaus minerisi. In nui doia puru uno scantuomini sardus che aiant cominciau a traballare a s'opera in su 1917. Crasi su sindicu de Posina da visitare s'istituto minerario de sa zittadi, seu de s'assozio minerario sardo. A s'ora, s'assessore a sa cultura de su comune de Igresias, Simone Franceschi, ad mostrai maneras e fainas de ponne in attu po comenzare un accordio di amistadi intre i dus comunus.